ibaca tasiratu Pak Buret tuh pesan guru tak. Jadi dia oh ternyata ya rona pakai. Jadi itu guru tak tuh jadi dia so pakai itu. Eko si sabu-sabu dia caraku. Tas minggu dia istirahat 20 sona dia istirahat. Pakai nih. Tak apalah ibu ya ro kamu dia namalkan. Miki matin ro tabaca. Moto ki matu tabaca-baca ya. Iya ko mani tas sapu-sapu ko leta. Itu obat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali di dalam channel Al-Haji Bugis. Channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menyaksikan satu koleksi video ceramah dari Guru Ustaz Muhammad Yusuf Esos IMA. Tapi sebelumnya, sebelum kita menyaksikan video tersebut, marilah kita bersama-sama mengirimkan pahala suratul Fatihah kita kepada beliau Guru Ustaz Muhammad Yusuf agar semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan dalam ilmunya, dan semoga beliau selalu mendapatkan amal jariah karena telah membagikan ilmu yang insya Allah bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya harap teman-teman menyaksikan video ini sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menimba ilmu. Dan sambil menyaksikan, marilah kita bersama-sama selalu melantunkan zikir dan selawat di dalam hati agar apa yang kita lakukan hari ini insya Allah mendapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi upasan ini sitonganna yang paling pokok yaitu kilalanya atau tongangi introspeksi diri. Ya kumakadaki muhasabah. Ya istilahnya muhasabah atau introspeksi diri. Ya kuipak bicarogi ikapesa ia lewe atau makada iranna atau tungangi. Ya, jadi sitonganna ia ko angka tahu tuli rana ia tutunganna rana kehidupanna insyaallah ia tu tahu madari makanja pakalinonna nasabak na jagai alena. Jadi komegan nawanawai alena. Tapi ang kami matuhat desa na nabita maka daya ko angka umma ko nasang alena taw matapat na dinis sang yonron na kumati taw macilaka jud. Jadi ia tu ini wat dingiris sangon rong iko tomate. Ya nama tahu matapak mo. Wat disanis sang itu ron na maka da suruga garonon roy atau neraka. Maka da pikwi carana nawanawai ni gare mapamula ki kalo lolatu mato. Ke game gado say pigaw na ya decing. Ama ko miro. Na ini jamai dia mo kita lupai. Nah, dalam sehari-hari mana tinggal lalan na siulang ni maga kehidupan tak. Ya benar roh. Irana-rana makadai yana mega mo pi masalah ijama na ya decenge kagang kadalelena nigi tau mega decena na ya jana ya na tau salama tapi di tau mega jana na ya decena itu macilaka na ya makadai guru takali sidendreng almarhum ya kusiratu decemu na sera pulo na sera jamu salama mo po pasi salaci di moy ya biana rekomega masalah siratu ijana na sera mi pulo na sera decene sabara no. Ayan na to ampay ko ke sorimon rite na mo ano cek de pikwi cara na nawat dinala nasaba magay pengadilan di akhirat begitu ang kamu isukuru kangi di umat na nabita nasaba matandre nilai na ko dece yakibwa ya ko to makibwa dece cidi 10 nilai yang ipong Allah Taala iya ko dosa cidi yakibwa cidi to nilai makiro yan na riasa pamase. Jadi itu ampai ko ngalata na lagi pamase. Na iya ko to me salama ka dua lala to ona makade ko matana ijae. Na maringa decenge. Peko cara na to salama. Dua kemungkinan. Ya ko tanya jae mo kurangi decenge mo tambay. Enggak mako miro.
Kapada ko matimba to kiri kanan. Ya ko matana isa belah kanan. Ya ko melok idi mani ko meki patanaki sa belah kiri. Ilak gagi ya sebelah kanan atau ya sebelah kiri itambah. Ya na to ampe oko agama dua. Angkaya sa toba dengan istighfar supaya kurangi jaet. Angka to ya beramal baik. Nah, ya na to ampe makada wa'at bi sayyatal hasanah tambuha wa halikin nasa dihulukin hasanin tutui pangkau kemajae nasiboy pangkau kemadece tongkoi ya kong kagaga ya tongko katata tu 5 raja pa tongko ina ya tongko pak dia na tatutu ko din na maraja betongan na ya nang katau pura makibwa anu masalah cik di dosa tapi gau usahakan inagan na 2 dece takibwa ka makiro ya na tu ampai tau pandritata selalu menginginkan kita menjadi baik nangiro ya sang ngedeceng aja tabatasi maka ada mas sempaja patay na yasang deceng masidak ka patay na payasa deceng de yero pesang ipapi deceng maka ya namu ilaw daw ng itaw yan natunang ka mapaguro ng itaw pandritay maka da ya ko bunga moto ko talu taw bunga mitay ilaw daw ng manang bunga isalay bolay ng kataw yewa sidup pamalalag ilaw daw ng namudah kasi ng kadali na nawat di masapeda ang katawita makbalu mudah-mudahan po kasi tas lempo yang idali na mamagi-magi na tarala balu-balu na ang katawi sa joka po tapalampiro muro na tapadisingan talu taw bunga ita ilaw dongang yero magay sitongan na rewalok pidi yero nasaba ang ko iya metoro agamata makanjan nasaba makadanigi-nigi milaw dongang sila surasalan na yero pa dongang yero nilaw yero denis sang yero tayo ilaw dongang malaika mangilok-lok kupong Allah Ta'ala jadi malaika malapor kupong imilaw maka talituy po pada nilawang iro sila surat na jadi itu ampai maka jala da to ko ilaw doang ang itaw ina to nakada gurute nang kataw milaw do sogi na din na may sogi balibola mo milaw do nga sogi malaika pamilaw do nga kuyo ito iya jadi maka to pandrita yan mo ilaw do na din na mero baranteing kalaway ko pa do nga mo taway na milaw do nga huwag niyo pa matumalik ko malaika pamilaw do nga ko yo pwede madari desa mo tilaw do nga balibola ta sogi kada po tapasogi balibola ko iya ni may gamakuha na sa inyo balibola itu jadi itu penting ya jadi saling mendoakan jadi, itu salangnya ka makit itu ampai di salangnya ko to siruntu tapaya mematoto assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yero ya metoto ko to siruntu tapato maberesalang assalamualaikum magto kada assalamualaikum assalamualaikum kadaki epong talingi assalamualaikum warahmatullahi tamasaybi po wabarakatuh tapak barakah kang ipong natutungan jadi itu ampe ko to sidup patay beresalang tapi makukuha lele mani mamota mabola natin dito na beresalang lele beresalang na maka naman assalamualaikum jadi kadang-kala itu dirubah kemudian ini kan muhasabah usahakan igare Pak iya je tumakanja kotomelo matinro iya kotomelo matinro kode nagaga puramanan ni baca Pak dongan sebelumnya matinro Pak megay ka tu Pak dongan kotome matinro ko parenta itu mapamulay makjenne jolo puraki makjenne ibaca ni bismika Allahumma ahya wa bismika amu purayero ibaca ni suratul Fatihah akapa kulallahu akatallu napa kulong subrat bil falak akatallu nakulo kulong subrat bin nas akatallu napa alif lam gang kahumul muflihun napa ayat kursi napa 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah napa tengana tahayya ila tu capana napa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah kapitu napa alhaqumut takasur kacicak napa la ilaha illallah kasiratu napa subhanallah kata 20 talu alhamdulillah kata 20 talu Allahu akbar kata 24 mage iya makanya nasaba onrongi kotomelo matinro okon itu latihan nga matenga nasaba makadame matina bitta annaumu akul maut iya tutinroy masilas surang isibawa amatengang
Jadi yan ang katutaw melo matinro, iya na tu onrog tu koto melo matinro, ina okon itu ya guru itu ng yasang amateng. Yan na tu ampay ang kalalo tu taw panrita makada guru amateng ng pa iya tu taw matinro itu makwato. Cuma idi iya ro matinro yan ang kataw matinro mangkang ulurijang nasai matinro tomate ni. Itu jadi padahal sebenarnya ia tu tinroy makanjala kadat apa ia tu tinroy tu angkat tu tinro makia palang jadi siaga tata matinro lai hitung masa pajasuna tega yaro nareko angkat tau makadame ka matinro masija supaya moto ka matu masam pajam peni jadi siaga tata matinro seko tireke masam pajasuna itu tinro makia palang jadi makada meka matinro tinro masija bije tatesi di matu tate dua moto na matahaju tinro na tau make itu Pak dihitung sholat sunat. Ia naruh tinro make pala nasabak tidur untuk ibadah. Iya ni ko makademi tinro masih jak supaya moto menonton Pak golok matu salah ya dia pader itu si salah. Iya nyona melo moto iya na tu ampai namo iya tu ko ramalangi namo tinro na tau itu ko ramalangi aja tak kada waktu mapuasa na. Namo ramalangi itu makia palato nasabak makada moto masih matinro masih supaya matu moto mandre subuh. Jadi ya natu tinro na tau make itu terhitung masam pajasuna. Jadi aku patakjangi matinro irejengi masam pajasuna patakjang. Kemudian yang kedua tinro yang makia palangi tinro na tau mengistirahatkan diri dari ibadah untuk ibadah. Kegayasang pure masam pajat tahajud. Namanya tetek dua ni na selesai mas tahajud atau tetek telu. Nah misalnya setengah na lima na tama subuh maka da mejo matinro-tinro istirahat mata koki sa di masam pajang matinro istirahat untuk masam pajang subuh ireketo sampai sunnahnya tuh itu tidur ibadah jaja tak kada iya tau matinro de gaga de iya tu tau matinro wat dia tu makia pala napa ni de tu gaga dosa na te ko matinro engka ga tau matinro madosa de gaga dia ga tau matinro mak bele nalanya tapi aku masam pajang itu di madosa maka dapat kuyasa malam teh baca na imangin atau 5 seming betul na roko no apa cau ni teto termasuk itu jadi itu ampai tau matinro ini atau tahu deka dosana iya na na tinro tewat di mapuasa itu wat di sama dosa tuli ka jili-jili sini na ada na lontong gimana na itamana makiro jadi itu ampai tinro angkat tu tinro makia palak iya na ron na apa iya ko tomelo mak deking ais namigay gaji umur tat dengo ko tinro si jangi matinro ko tate aserawan ni tatinro na tate apa pitoto na ruah tu jangi tareke ni gare arwah ki jam matinro sotopa tate si di matinro si setengah na pili manoto yan ang kataw makoto pa tate aserawan ni natinro te papi setengah 5 manoto matinro ti ko tangas soilat tu areweng ya kon na 10 na taw mumuro na 20 mi ruwa taw tu megang itinro na nanya tu na iya itareke ni gare jadi yan tu apa masyarakat dena siaga na reko sampajata mi terenuangang dena siaga palana akan sana dena siaga tanah waktu ipake makasibiyam dena siaga pada nak masa pajang mangaribiki natali mami manne pitu manne dena siaga waktu ipake masa pajang namu ya lo pitu manne de to na sampurna madar dia kajili-jili paringerang masa pajang ningerang sandalana barasingan itu na salani ro barasingan di katokotannya sampajar ro ini dulu suku ini makomir ro jadi iya kotannya pakasibian yang bantu kiman rasa ki yana tu nakada nabita dega gatau tama suruga na saba amalana na demeto baja ganna na napai do chile ipasire ke siba mata matu siba mala capuni itu jadi yana tu ampai makada usahakan inang kapakasibieta manenungan namo tomate tamato pahalana kaya gananya ro termasuk ilmu yang dimanfaatkan pasidak kata mak itu ya itu pasidak kay madu-padupang ang kapasidak ka cinampa mi kegasan pasidak ka cinampa ya ko andre patapulo mesona jadi pak galunge pak dara komelo ki salama aseta apan reni itu patapulo sona mah kwami tu tomato tariolo melo inno galunge mapamula mabaca dongi
na pandri pu ima pak nasawai menyama ku pu imang ipandre pak jaji donna itu melo si matu matanang mak baca sih na iya bine dia negara siulang itu pura si matu ya tu mak baca sih mandre se baru mak baca sih mesino galunge mak baca sih si tongan na ya tu patolak balami pasidak kami nolimi imange mak baca na dongi na panandre andre na pak manca ji pak dongi jadi salama iti tegere mak galu de na me garacu na pake na dumpa sena yo po makoko atau hais angka mana ni rupa na racungin ade ji na me jaji pak namo to kasi de to na nilaw do ya biasa to kasi nilaw do maka da kung kanya sebe nasan mamagi-magi kasi na salama asin natin na wat dito loma daros ng katilulungan ya makoko to kasi ko lalo na sa nyanyamar to sugi apa makadam ni nyanyamar to sugi tat dengi pak dongan ni itu saling mendoakan yaitu ampai pitu tau kasiasi nilaw dongan ni nakala patapulo tau pandrita tu jadi sapa kio ko kampung he ong katau de ganana etani purana mak bay ni malakai na de ganana eta suro sapa tau kasia si pitu ko kampung na sidakai ko jumai na patasuro milodong apa pitu tau kasia si milodong ko jumai itu nakala ko patapulo tau pandrita milodong yero tasidakai tapi talawi bolana ceneki sampai kado yanu kanya tau madareke ya pak makatoje te gatau madareke ni kasay gagagan ng liwat dareke na itu makaballo bolan to limelo elek bantuang indo dareke niya san na yato pinat din nami de nami ganna kami to tau makoto pak cacapu kolino itu tau makai dareke cacapu de meto iya jadi usahakan aja tak dareke pak iya ko mak dareke iya ko meki mak dareke ko ko ngalata mak dalari marani yang itu sampai kong ka masalata ala ki wajen ne tasuju masampaja ya teh mako kong ka masalano ko mi Facebook na taro apa tama panoki ko statusnya aga nasa aku menyesal aregi makada hatiku pecah wah napa na tadi gambar lope-lope repak karena tahu mak puji mak ganggu nasa sabar sai wah iya tapi dia tahu aku ibu-ibu muslimah na pasitana deh iya banyaklah beribadah kepada Allah itu penting kemudian mesti to angka ibadah pak bu tapananungan termasuk yang nak salawat itu salawati bil qulub kita baca-baca ya roh masari-sering kita baca aja mau talak dai makanya tu bali bola atau wae malasannya bali bola aku boleh pengajian itu karena beti sarapa as-salawat ki magi ia tu salawat bil qulub pak burah ia ko angka tahu tu 5 kali liap papinat dina madari mak barab arona cede-cede tasela-selang kata mako tu madari mak barab arona dia namanya matindro abu mimonina gage tasela si ia tu tapake ia tu baca-baca bil qulub yaitu pak burah yaitu untuk watakalewe kan wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari yelengi cahaya pilalanna atinna jadi itu maka jalan dah itu salawati bil qulub betul kan ka Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ir baca-baca salawati bil qulub pak burah ya tu. Ya kong ka anak ta masam-masam ya na ro ta baca ta sapu-sapu luna pak burah tu. Aja nih yang palak bawa maka dia ini pakai ketelo majelis taklim. Allahumma sholli. Ya kong gimana dia pakai? Justru ya mimpi pak guru kina sama pak burah. Makiro pada ilo na yato ini ustaz se pada ilo na doktoro enalemi kadang ka urahe resep na makoye lati bola na din andre dena sauto ya makiro jadi aja tala bawang ya lo tabacay ya ko masam-masam mangi tabaca ni ya ko jumai na tako masam-masam mangi baca kapito ko we na patawarung na patinong ang katoto to biasa bawel loko sa dena mimbara ko jumai katuti wairino na taro ko sa dena mimbara na mo de tabaway ya benar ko juma ya nakatok batako masige tabaca niero tali pak burah nanya itu na pakai to pada interior akapi itu na baca salawati bil qulub yan ang kataw nasale la sala sama kaliliang ni maka dia istilah la sa silele
maka dia ogi na lele samo-samo na sangi. Iya na rota pake. Itu salawat tibil kulub. Itanya salawat sembarangnya tuh. Taunakan nastaro laiburai oko nabita. Salawat tibil kulub itu. Jadi Pak Buralada tuh. Ikong katau mangilu-ngilu tuh maka madari remang-remang anu baca-baca ya ruta sapu ilawi barakana na cici Pak Bura. Itu tibil kulub itu. Aja nih baca bawah mau ini jalan di majelis tadi. Allahumma salli. Dia dan kena baca kolak ti bolana. Itu jadi tidak itu obat. Itu ya Bu. Iya kau mata-kotak kau kasading. Oh mata-kotak kau nak maka deh makura-kura istirahat nak. Ya itu pakai. Makanya itu setiap muka di macarama biasa pakai dua tuh. Itu kadang itu doa. Magai nasabah itu untuk fisik kekuatan. Nasabah mapamulai atie fisik naburai mana gitu. Di makura tu salawat si batu-batu mana kecuali itu dalam mana tuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha atie lasana atie Pak Bura tu nang kata toli masuk sepat penadina komade cengita we lasati itu tak baca ni Pak Mega toje itu tahu mapostingi makanan teh lawi warung teh mandre na foto ko HP na pada pendek apa makan dia tiacang ni lu sia tiacang mapin andre ternyata we melu yacang alina malah sati. Jadi ya, baca itu Pak Bura itu angkana anak makan dari kodang ada baca itu nasabah ada di situ wanuril abasari basarun itu tania pandangan itu pandangan batin ya komelo ya lete atajangan papinat di betongan magampai sama kada aing kesat di makaleleng biasa tuh tapi anu makaring kesat di makalele maka oh ternyata makuye itu sebenarnya wanuril abasari jadi itu salawat tanya salawat sembara cuma kadang ini nasabak biasa na diri saya Pak Kumamiro iya irisa macan ringi lakai ya wadi irisa gara-gara itu wanuril abasari itu nelengi isyarat maka dia magi jana makaleleng itu jadi itu Pak Dong makan jalan masalai makia palang manci Pak Buratoi nah iya tapala mana moto tak apalah ibu ya kemudian amalkan meki matin ro tabaca moto ki matu tabaca ya ya ko mani ta sapu-sapu ko leta itu obat ya ko mata ko ka ya itu sering saya pakai itu dengan kalimat la ilaha illallah angka barakat nagoro ta Ki Haji Fathudin Sukara almarhum almaghfurlah saya pernah itu biasa tanda-tanda guru tak makadaka weh detoro tamatak ko ustaz sudah kalau kasih, dia tuh tamat ko ustaz. Macam ini lo macaramah. Lo tuh ni mangantara jamaah. Ela tuh ki pesantren ini, lo tuh pi mak bela. Sudah mako. Itu tamat ko ustaz. Nasang angkat tu Pak Burah. Ustaz nasang la ilaha illallah dibaca kesiratu Pak Burah itu. Saya ingat sekali itu kok rukulan na pesantren ini mundri na Pak Guru. Ada baca la ilaha illallah kasiratu ini akan ngimali Pak Murah ya ko cakar dulada ko na cinampa mo me matinro na mo si tanga jamu matinro ko mo baca la ilaha illallah kasiratu na pakoliu yang penting pure tak di peringaramu otok no na mo de na matinro itu nama siang tu pasan na guru tak jadi bisa oh ternyata ya rona pakai jadi itu guru tak tuh jadi besok pakai itu ko si sabu-sabu ne caraku tas minggu dia istirahat 20 sona dia istirahat pakai nih itu apa ya kau masuk macara mana kau masuk lo Kalimantan lo maga madari jamaah apa aja makutan madari tetesi dini deh panak deh tuh lihat kamu pi makutan si sele ya maka dia kami turusi kurang istirahat tapi barakah nang guru ya bener udah upake jadi kadang-kala itu kau liu kak masalahwa la ilaha illallah baca namun cinampa namun kami kendaraan matinro biasa kau kami pesawat matinro cinampa itu ternyata obat dan saya rasakan betul jadi ngerala dari rona Pak Guru nggak guru tadi ya mero maka de teman repitami mandre kada ko mabela niyan ya ko pitami mabela ni de me mano wan repetat jadi itu saja jadi nang kapitami ngoko agama makanya termasuk itu tadi itu Pak Guru nak terbaca salawat tibil kulub tuh maka jalan ada itu tapi tanya aja anak pokok tau matau aja mako pokok iya jadi itu penting kemudian saya wasiatkan begini iya tuh sitongan na amala pede rahasia pede makanja amala kecuali sampai aja perlu dia nama di subuh sunnah itu makanja subuh
angka tu amala maka mesti apitang saka apitangi saka aja tak ada melo sia tu mati aja mapasu saka de tapi tangi tapawi maka ada saka yana tu ampai waji apitangi haji dia nama ringan apitang saka dia nama apitangi sampaja perlu apitangi iya mi sampaja sunnah makanya aku makali cubu ko yidi minapuang misang makiro yana tu nak kada nabita makanya tu sampaja sunnah ko kui boleh ya sampaja perlu ko masigi apa ya ko kui boleh dia kata mita ki cuma maraji mi jama ko makundur-kundrui pak ya ko kata pura sampaja ngisan ade na sampaja sunnah ko masigi na rewa law bolana ya na latu bolana na sampaja sunnah tau makanya tapak na itu tapi aku latu boleh dari itu makan aja bawan kita pa ya tu aja bawan palai ko matak ko ni malalam meloto ni mandre meloto ni monoto nasa aja na jolo sunnah Yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah. Dan bila teman-teman ingin membagikan video ini silahkan dibagikan di media sosial teman-teman semua dan kepada orang sekitar kita agar mereka juga tahu dengan ilmu yang ada di dalam video ini. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan amal jariah karena telah membagikan ilmu yang insya Allah bermanfaat dan berkah untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi makanya jamame balik ko masigi tapi makanya tiba da sunnah ko makali cubui iya Abu Bakar bu waktu na mancaji khalifah iya ko melo bawang ite pasida katangaban ni pinalo rokat to itangana patutin ropi jadi ga tong ni tay makada masida kay na panabawang pasida ka itu Abu Bakar jadi yo po makukuha pasida kay boh lai jeje tahu apa lai foto lai soti itu mak jama padahal 20 bisa na itu jadi iya tu makanja pasida kay ko makali cubui namo tu sumbangan ko diniris sama kada siaga makato kanja lalu celengang tapay koti kantong di siratu sa pula jappu na diniris sakra di siratu kanja pa ya tu yo pumi ko maloli si Pak Jalo igat tamen re soro sitam apa makoti aji roi di laogi sesa ya kome masumba na sampai kami nama dan ni ya kome lodoi kami nama raja di lam itu gede itu melo maenga na cek dia nak derek tapi dia nama riga katukong ka jadi makiro jadi usahakan jadi dia tu pas sidak kayak aja tak ada tahu apa namo anak tatalik di pas sidak katu ya tu amanah kemudian iya na intin ajak lalu tanggai makada mas sampaja pite na pamakasibiang apa mega tahu na pisahkan lino akhirat iya ko akhirat nasa sampaja iya ko lino magalu tahu mapuncok pahan na tu iya mak dara mak galunge mapak gurue dangkangnya ko pasai lawe mak balu palarilo kumanang yang gamay aja ta palarilo kuilino kadapi kuyasan iya komelo ki joka iya tu di ampai ogi ang kayasan lego-lego iya tu bola na ogi ang kalego-lego iya tu lego-lego isa liwak bola tapi oko mo pi bola oko ni role pak jolo tudas sebelum lo dara tania kengi maka dai puange tapas salama kami kalau saparang dale halala wija-wija ku siba keluarga ku angka kama wat dikasih ulolongan na wat dinang katau pake untuk agamamu joka ni siaga tatal kodara ya ko 10 jam kodara 10 jam dihitung berjihad di jalan Allah nah sabak nabi tamakada siapa orang yang meninggalkan rumahnya man kharaja fi baiti na salai bolana lo saparang dale halala keluarganya wija-wijanna nang kawat dina pandrengan ni maka itu adalah jihad fisabilillah ya aja tak kada lobi masih gitu nampak ya tu namanya kama kokoy maka ada akhirat sama dunia selamanya agak sana dunia sementara akhirat selamanya mega ni tahu salah paham nah saya ni rumah sampajangnya selamanya ia ko mak galu na dinagangkan nah masal salahnya tu tabahangi ya ko loki pasai mak baru lo mi sapa tu dale halala loki galungnya loki sapa dale halala tanya kami tu apa ngolomi matoy namoje dia ni tepu pakanya kibani rampan na nyawata maka dalo sapa-sapa dale halala kasih ke kamu wak diwanun keluarga aku na wading angka tahu pakai untuk agama yuk kani iya naruyasa maka dapik tu carana lino mancaji akhirat jadi lino isapa tapi tololongan apalang akhirat bahaya tu si balikan na
Angka tu tahu jama-jama akhirat na jama tapi lino minalolongan. Hingka. Kega termasuk Pak Dakwe, termasuk na bangsa nakwe. Yan na may joke na may ampal lo minanawa ya hi. Ustaz capu na ya tu. Jadi aja tak ada ya rostase kojok kita pepahalaman belum tentu to. Jadi aja tak ada ustaz ba malolongan de namu ini Pak Darae, namu ini Pak Galunge. Arogia ngapatu di koloki magalu tak ada lino mi rotannya akhirat jama-jama patu. Yan tu ampe ko to meros salay bola monro ki cinampa pakajaki rampan na nyawa ipangoloy alewe ko pong Allah taala meka ko lo sapay dale halala mun kajero wijawijako kasi no pandrehi. Iyan na ro, nang katawan di mo pagan to agama mo. Ang kape tarunto, di kaga tarunto, manasan yung katalolongan nga palang akhirat. Ijilaw ki mabalu makotoro, may kaalaw pa sa kakama kasiwa di dali halala na lang itong alatala ng kawanong ang iyawiyaku paket pasikulay maka. Itu jihad agama itu. Aja tak ka dalam mabalu ko pa sa ilinong ide, akhirat mato yato. O kunin na may gataw tasalay. Nasaba, di na panguloy atin, nasa bulong jok ka. Yan na to ampay niya, poko. Ini tau mak jama ko kantoro makalo ki perusahaan mak jama perusahaan aga tonri mak jama atau ko kitu mak batu nia kang begitu aja tajok ke bawah ini tuh ampai perlu nia pa tajok ke bawah tuh deh kak kong ke pangoje nasa tebelo mangoje nang kaya kemajara cicilan motor pangoje capu nanya tuh cicilan mi kang kamau bang aja di na yero apa dami tibu be nasa tamela mabalu-balu diyan kay lolongan kay kamajaran nga risang ay tau kunro ya to aja na yero tanaman bay gini kami untuk keluarga nasaba nakan dalele ko keluarga yan to ampay makada innamal a'malu binniyat sininna malai okuinya itak gattuhe gattalok kumanang iro ini mitu nonroy jaja takada sampajang jama-jama lino jama-jama akhirat angka tahu mas sampaja Pak jama-jama lino minalalu artinya tanya akhirat sampajana yang sampai lo mas sampaja Pak metodo manci cale ya namelo pemilihan teragi lo mak beda jawa sisa na terpilih dengan kanumba itu jadi aja takada sini masih dakai mak bantu di kiri kanan maga apa melo mipite jadi belum tentu tuh ya tetangga ya agama nah sabak mega tahu mak kok hanya membungkus agama yang ukuran padahal niya minonroy jadi itu tuh Pak yan tu ampai angkat tawo ko tu makan mak galung maga de mesti tu mesti ka yan nanti ya madari po datawe maka de ko milaw dok waja jit na kuma na capak na ilaw do nga ipak dara na dupay tanat-tanan na ilaw do nga ipak galungan na dupay asena ilaw do magay nena de no dupay asena Pak galungan de mo andre warra iya bayangkan ni gare yan ade na dupay asena tau sidrape Pak may kataw Kalimantan din andre. Yan na do pese natin nasa pamagi warra na si drop lagi lokro. Ya siya kampung kita may nasa warra pala si drop. Weh. Ya si warra pala si drop. Ode. Di magay nasa bairo kang jaji. Yan to ampay Pak dong nga aja no ko ba kampo ta ilaw do ngi. Ilaw do ngi roma belay ro kumaya ko man. Ilaw do ngi aja na machika Pak dong ta aja no ko to ngami bawang. Itu doa itu penting. Malangitkan doa istilahnya, pekuy caranya supaya doa itu menyeluruh. Tilaw doang nasa makom itu si sele-sele tilaw doang balibolatan na madece apa ya kosogi balibolato pasti ka to talolongan kecuali balibola kaddi kato je tu balibola kasi mogok pioto na may soronga ang kato tawa ko ya mi komeng ya ko si bantu mi cawa-cawa ya ko den kupuran ni bantu tu lima tamusu ni kato tawa ko tapi dito ka ko pasitangan de gala tati siya na tamis saya tama nih ya pas setengah 8 ya jadi makiro kemudian maka kau nak usahakan iya rosinin nagaga ipat 7 lokomanang ya gamay aja na lobang ini mani aga jamata mak galung ini akan sapadale halala untuk keluarga jadi aja tak kada menyanyawana guru menyanyawana ustaz ibadah mana de namu ini Pak galung ibadah to namu ini Pak Darae ibadah to ya itu ya nak jama mau tahu Pak barakah nanya tu ampai na cecca nabi tahu kutu angka tahu Pak sahabat na nabi mak jama isi bawa nabi na tapangala limana nabi Pak makaropa ini mana tapanana nabi limana ya rona sahabat na giling inaitai malepak-lepak limana ya kidi mati me cupang aga sana kajar sana malepak-lepak limana mak dori-dori limana maka dia nabi magi limamu nakwai
Maka ya Rasulullah ya jama-jamaku marrepak batu kasih. Iya na ruwa katania ni wapapekang iya na balu. Upandrangan keluargaku. Iya ro nabitta nagattal liman ro sabae na bawi. Lai bau liman nabitta bawi liman napa makra nabitta. Bikene makumanang i umma ko ede na umasara isa suruh ke mana nih. Coba gare. Berarti itu tau magala makareso untuk keluarga itu yang disukai oleh Nabi. Tanya ustaz ya lai bau liman ko nabitta. Agay pale tukang batu. Iya, itu tukang batu. Pamakaropa liman na marapa batu. Iya, tanya pemborongnya. Tukang batu tukang batu itu magay na sabak makareso. Jadi na poji itu nabita tau makareso untuk keluarga na. Turu pusana. Jadi na tau yang tuli makareso nga. Ini tu ampai mega tu ustaz dangkang, mega ustaz makdara, mega ustaz makgalu. Na sabak kami tu baraka. Nah, kuidi polengi. Aja nak kada wa ustaz magalu mega to ame na jama la cecing di nak di makiro. Tapi angka pesan na gurutta, saya ingat sekali itu. Ya kung ka aga mo jama na mo pamule aga mo jama mo madecing aja na mo salaya tu. Yan na tu mo pananungan. Na mo maningka ko aja mo salaiwi. Mega to makoto, mabalu kaju-kaju jolo, sisan na maningka mabalu lamari di misalna, na paja ni mabalu kaju, maka di ulut tede aja mo salaiwi. Aja di munri pamulan na madecing aja mo salaiwi. Yan na ro mo pananungan pa ko mapisaw ya tumulete lokwe capu matu i. Apa okotia itu nataharu po Allah Ta'ala tiak dalemu. Ini kata makotu pak, mendre usaha na salir jama pabulangi, malah di jama baru bangkar rodo kono, magai tatutu idale na, maka deh gurutta, iya tu pada wa itu maka da puluk kom itu nang kajayok kwe, ina mo maga rajan na kolangi mon riko mata tipu ni wa itu mati matu itu. Jadi maka deh aga gi mu pamulai mu madece mo kon itu na sabak okotia tu, ya ko mabalu-balu bepa mo na ko tu madece, aja no mapisa tu mabalu bepa, okotia tu mon rodale mo. Ya ko mampi-mampi mo bembe mo madece, iya na tu bembe mo patalu si foto-toto ko itu bembe. Jadi makiro, itu pesan na to pandrita yaro dan saya amati betul Pak. Angka tahu sogi uruntu, mak Jaimi pamulanna, mak Jaimi tapi sogi ni makoko mamiliar ni dina dena salah ya mak jai tali mak jai matoi na sabab mage nasa o kome matiale tak daleku iu jamu madecing itu masalah jadi tali makor jadi iya di jama-jama Pak Mega tu tahu tuli kalete-lete dena marigako jam ya dena mejaji jam isapai kega yonroi na makanjak-kanjak dale ya na tu tapananungan manu itu di tau kampung si rupa mana mak burasa mana mak donak mana mata nak barole mana mata nak cagur itu cagur mana gitu mak balu apa kita mengapa mana sih ya gak apa natane nasa siaga bola pengali nasa tak 200 sak buseso nasa melotok atu pale itu jadi makaro di padalang ngiletak dalik na tahu jadi aja masing-masing Allah meletakkan jalur rezeki aja na taimpurui tahu ko makado ya toro dalik no lalin aja iya namanya gak tahu Pak nastares tahu makehe mapamula jama-jaman ni nasalah kalau telete dia na mejaji nasaba angka na lete dalle pada ko to sapa on rama kada oki ang kawai tuwe tuluk kono tu aja na mulete ya ko berkembangi mabalu ako mabalu pesani aja musalaya tu ya na tu nak kada guruta aja mututui dalle monre simula ya naro jadi tapi nalak manci pasato moto itu cuma kami podangi apa aja tu dalle kamana angka tu pantangan na atau masa-masa dale termasuk ya tuh dena wedding salai masigi ko mapatamu ko subuy aja ta salai masigi ko mapatamu jadi masyap kita salai masigi maka itu gurutta yan ang katau de panite lalangi pusa mo pinarewa ay marat gitu itu ampai monroki masikiri-sikiri itu ampai nasuroki nabita masikiri iya napita na tanay arewa ni dena marat kita sapa dale itu malomo. Yang kedua ya ketong mandre aja nih ale Roma belai. Koyolota namiga po to pares kapatore liman. Wah kabela mak julek ka. Ang kanok kyolona. Wow. Aja. Hikmana ya tu magay nasaba iya ko angka tau iya tu nala makay bela na japu marat gitu tu masapadal. Ya piya ko mi yolona nala
ibawa tu dale ilomuyang mega apa ini angka ku woi pada eskapatore lima macam ne itu makiro jadi itu hikmahnya itu angka mana tuh Pak magi makun raya ko makeme ni atiang tak buka mu timun iya ko makeme itu de upu ini cepat-cepat de aja tak buka timut tak ko makeme kia korone de nama digaga makun raya to miha ya mi ko timpu na buka sumpahnya ko makeme na tutu aja magai supaya botim paru arwaneta kalau botim paru lah kaye ena ka makun rai make mana tatutu timunna tatutu tu timunna si dia makiro tapahan ni ya ko dia tapahan makun rutongan ni maku itu jadi angka mana tuh hikmana angka hikmana dia itu nasurok bami nabita itu ilmunya iyo pumidi tamatawai dia nama digaga jadi itu malololo pasang iya makiro jadi ada semua hikmahnya itu makanya dalam agama ini Pak luar biasa jadi iya pasangan ya jadi ajak tak kada lopi tema sigi napa agama lopi tema pengajian napa de nako namun loki ma pengajian komimi ma pitangi baju baru tak masalah tuh asli kalau pengajian tak kali pura mak jadi baju baru itu sebenarnya jadi agama itu apapun jadi rogi itu maka ia minasang agama ko masigi deh jadi ia matu perjalanan tahun nih apa Desember nih tamai matu Januari ajak lalu pamule makokohe tania akan dikotomek jokah tulinya akan ngir rewa ki pole makareso aja tak teruk tama boleh lepangi jolo gole gue cinampa magai apa ia rojinge koto pole joka macio tu jinge yana tu ampai nabita na suro ki mak beresalla koto tamu ko boleh magai na saba ia koto mak beresallang yana tututu ipintun na jinge de tama yana tu ampai madari mega tau makana magi je bolaki na setangan iya setangan na saba ya ko tama ki de to mak beresallang na ya tu pintun na jinge tertutup benule tama itu boleh na mak beresallang itu boleh joka aber selang ikut tamak namun dia gak tahu aja tak kadang kapatau iya mikomeki masih sempo dale baca di kula Allah kuto perma aber selang sempo dale itu bahkan makada nabita sabana nabita gang katalu bali bola na macu madecek koto tama boleh tu perma aber selang apa baca kula Allah iya atau ibaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin nah itu jadi itu di dalam Quran surah An-Nur itu Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Magai nasaba di situ mensalami malaikat rahmat. Jadi itu dibaca supaya dia nama palla bola yondroy. Itu ya. Saya kira ya nau pangolongan Bapak Ibu sekalian memagi-magi napa barakah ipong Allah Taala. Tapi penting upodangi makada usaha kanginang ka amalata namo tacce de di kumanda ngamoy. Masalnya pura ki masam paja perlu tabace kulu Allah wa katalu. Napaki joka ya di pasikola kung kana tamasikola atau napaki anu al insyirah alam nasara tabaca tapura masam paja perlu baca alam nasara katalu magai supaya derajatnya diangkat maka de guru tak dega gatau manca nak guru ko yaitu namalkan di alam nasara kung katau napai mapamula-mula kehidupan na mahonor-honor maga ko may aja ta saleh surah al insyirah alam nasara, mabuka-buka balu-balu kina napaki mapamula-mula baca alam nasara. Insyaallah berakatnya itu surah itu akan diangkat terus. Ya, amalkan itu. Itu penting saya wasiatkan. Dek itu nama lampe, komeki matanah-tanah ngati ina ata ina. Tanah-tanah pa pinading itu deh nama sumpah pa pinading. Pa madaritung ka makalilya ina ata na tabaca supaya ditanangkan kalbu. Ya, saya kira ya narupa ngolongi mamagi-magi napa barakah ipong Allah Taala. Ya akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah. Masya Allah, ada banyak ilmu yang terdapat di dalam video ini. Ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik. Dan ada banyak amalan yang semoga bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Yang ingin membagikan video ini kepada orang-orang di sekitar, silahkan dibagikan dan bagikan juga di media sosial kita
agar ilmu yang ada di dalam video ini insya Allah bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.